adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Sarbong rong hang phai kuni ni phai trok pen non pu an hem nang chelele det ajok achor priya bepi pen hem ke wangji aphan ka chuning ri Dipu Police Station ang kang tara lang so rajen terang arong amekar sarbong rong hang ke dam tang phai kuni achiklo ni phai trokar ni pen piniar ni anta hem che dam de det ajok adona rap la pen manghu prong ajok achor priya bepi pen sarbong rong hang aphan hem ke wangji aphan pherang ke ang no pen ka chuning ri padopon Birta ki rib dama hot kachini pona tengke ke dam tang phai kuni ni phai trok ar ni pen hem si ching chek sai sai lo la pen ajo por hem pen bar juilo son si adapa pora lom ta me wangji me ni pusi mathalo la pen don rap a hem anta dam de puta sarbong rong hang achor priya bepi pen pachini Lasikomat ne theklong la pen la so abirta sarbong rong hang ta me theklong pute hem chewang non o somara tum ta me apo ka chiri lok lo puta pherangke ka humri da ma hut nang pachini dun lasi sarbong rong hang aphan theklong pute bangso number 6003750779 la pen 9365035041 along nang pachini vek tha pusi adona rap la pen achor priya bepi pen karbiang long arat aphan ka chuning ri pado nang kaya ang bangki son lo ni dia masor hempen cibong pasai pasai mangke hempen barpot lo ke hem bang video jalu ju November 6 tarik pen he hempen ki bar ke hemang video rasi sumarum ta cingtung lo ke na hok le dop sita hem cibang fansi matha no pi alo ala ang tum lason fun ke cingki manane adon rap ahem ason nang ngiti kahumri ason dulu ma ciri olo ta khobor long le bang bi buai sis na than he kiri do jer pi tuman tar julo ta thek long le pai sin ha than te alang ne nang chibong chappa sai pe pen na konani dami puta men nang than kang kim nang than kang ki thang nang than ki apu chibong pasai pasui lo ki hempen bak plot do ki dam ki tu ki dam ta thang nang than ki ha bar plot do ki achu ta bai mini pung hong no bang bi ki chikui jon sa se der mati masi ngi tuman ke hang ya to anang ni hem asor men pun sarbong rong ha arong ke rajen terang ro adalang su nang tum lasot kajibong pini kopi thi pen sing chibong thi le bong la pulo hem malam pini lo tapi nang song bong ha hai pen dam chibong pasai ma lasot jo pen masi alang li dam jim aju pen si dam jim akapre karani tagali kapre garni tadi la chibong de pen dam su do cha pen dam pite ya pen so ki dam ma bang bi pin phone hai ka chilo asan tum avi phone ta nang call ki alang long phone dobo avi ona be hema phone number chini ya sta nang call ki aja ta khobor ta nang pite re ya hokle dup sita sumar ta ka chingtung lo mati sumar ta bahini lo angke hokle du sita me hem kam claim sita pun pini kinang chikol nang than khobor nang pi busanti ining the inon ke khobor ta bider mati si khobor nang chipi te ko te bokterai le du pute hem che bang te ya Bekro terang kaching rumamai ke sengjia pharman kachisik non ke wangji matijong ni phai krepli surihini rengkoi rapho arni bekro terang akur ke thom chingrum petpen kachingrum amai ke sengjia phan arni ke pathik pon labangso kachingrum ke sengpon amai diputara langso ke ph rurangsina sarpo ahong jai mate open stage longsi pado ponjia phan chithik ponlo je thanda me karbikur pho atum ame thanga kur hejan angbong kachingrum pona sonsi nona bangke bekro terang chingrum petpen si kachingrum
ke senga mai pe do pon thu po puta chi sik chedang pon thu son si so mai ke pachun pon pe mejia phan mati jong ni phai krehini surihini rain koi ra pho arni abarim ko pili vdc chairman hon singh be lapen abarim don suri vdc chairman dilip singh be pen ja pon lin si ari sang hua tum pen chingrum amai ke pa do jia dim humri damlo lapen bang pharo hini so se bang phu ka chingrum amai ke seng ji arni ke pa chitong ji aphanta chi sik chedang pon lo pusi chini dun Adim met future yang bi yo kalang ni मुझे ला फ्लेक्स में क्या ला कार्बी पे खुल रही है सामने तो नहीं क्या डाक पे कुटा ये पेन ना क्या ये जाके जो 500-600 yang दी है kalau ciar bang तो ले ciar क्या हो गया इसकी sebenarnya तो kalau दी क्या पार्टी परसों anda apa dulu Ingdeng kreke thom sodre cho rong foundation de ke talon ponjia phanpura phantrok sirkep rakep anchi sik dang pon tanglo kedam tang surihini ra krehinia sengkan pen rong asar anan ki ling sodre cho rong amekar ke haite rang atum pen patir pi ponsi bokazan tauna dung het sodre cho rong seng ponsi penengan ke ingdeng kreke thom ke chok alira lon pen ke talon ponjia phanpura phan pharong bong pen phantrok sirkep rakep anchi sik chedang pon tanglo son si sodre cho rong aningkan wanga son thak thak si peneng le thota sodre cho rong ke seng pon arani ingdeng kreke thom ke chok mesen pen ke talon pon jia phan chisik chedang pon bomlo pinpur dam me sengkan bokazan town pen kachi koi dun not karbia rong sopi do nangji pura matha pon si ke dam tang suri hini ra krehinia ningkan sodre cho rong asar anan ki ling la pen sodre cho rong amekar kong chun bang ke haite rang atum pen patir pi pon si sodre cho rong seng pon lo lasi penenga sengkan ingdeng kreke thom ke chok mesen pen ke talon ponjia phan tirikam amai phu desoi kong chun bang pen projente rangatum patir pi ponsi matijong ni phai kreke thom arni ingdeng kreke thom foundation de ke talon ponjia phan sikdang bomlo bangso sodrecho rong foundation de ke talon ponjia long man pengalu hi sarpo aman ke AAC CEM Dr Tuliram Ronghang lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr Numol Mumin Pencheng Lok penang an ke theki dinga tuma phan ke chopha pon pedo bokazan hanjang lang sopen bisnu lek thenang ke lo aberta Prangsi pini dak pereng kia bitung dom hanna chikang on thek botchol parlo nilitum ka chisi ki chedang la lo pinap ke 13 December lo lapen ladak rong labangso kiseng pon sitami ning kan kri ke thom 13 foundation day labang sitami ki chok pon po labangso sot ri chwarong ke lasi laso bhan ka chisi ki chedang pini ana bang nilitum 99% abang litum sai tang pon lo lapen nilitum laso ka chisi ka chedang long isi litum pini message pipon nengtung litum dak sot lichor arat ka dukabe litum chingrum pepen dak misen pen pining laso 13 ang deng labang so sot lichorong mangke thek talon pe ban litum chisik chedang pon lo lasi laso long stame litum kachuparju pondo nili kedam tang apor tame pangdak pon lo litum kaching hon honorable Dr Tuliram Ronghang CEM Karbingo Tunmas Council alang lipansi alwi sarpo manpen litum kachupa pondo lo lason naksi lasolong guest of honor long sitame honorable Amor Singh Tiso MP Karbiang long lapen di Mahasa Parman alang li phana chupa ponlo lapen kaching hon ilitum ladak local yam ang pada ilitum kaching hon sorjorong phar EM Karbiang long Tunmas Council alang li phan sitame guest of honor long chupa ponlo lapen Kejut si bang lahan lo kadom terang pi MEC Surupathar Karbiang long Tunmas Council MEC lo alang li pan sitame kachupapon padupon lo lasolong prek jam dak board chairman lapen dak social organization student organization lapen kaprek rada sai claim bang ku bang pi teman tame nilitum chupapon pado lasolong nilitum pini rasisi chedang long lapohan lo nilitum pinap adap
adap nilitum ke chengsi bang ke nilitum ladak arong pen junto la marathon race ke thomang deng marathon race ka organize pantado la ke sorcho youth club pen lo la son thasi wang thu po karbikul pho amilur ke kai stami pado ponji la son thasi dak pendel la pen min get ka inauguration ado po la so phi dak rong rup ang bong long pathu parong ro game and sport event adoji la so phi bang ken litum rong isi chithan chemom la pen rong siang bong kapre asai long ke claim don pen ke man don la pen social workers pen kapre la so asai ke claim bom atum ban sitame dak rong siang bong ka charcho ajai mek adoji la so phi bang ke mo pen ni lipulo lituma alhui ka jopha pon jun to public meeting lo me tameni lip pangda pon lo salang litum siwang po sining ke thedolo dakarat sitame alang litum wang po sining ke thedolo piloma plong the ajak ding klui pen la so rong pining an nin kan cricket thom ke chok lo la so ke chok lo litum da misen mi et pen katalon pon isia ning che parong pen la pen isia rong che lai pan litum da ning ke thedolo la si so long bang ke ka chopha pon alui tum sitame ke wangji pan se alang litum da me chisik lo la pen dakarat dan me chong hong lo la si mohol la so amai sita misen mi apen ke chonji phan bang ke nili pini la so pherang ke hoi pen anama long hil jomi hang pon lo la si nili lam the bang la anwel tangde la ba sorong long ningkan kai thom man chok lo development na hian anat penangan kacheng thora mo bang kitang kaduri do kok la tale tom ka chisi ko pini cho hangon ji memorandum pendang lo ko pini do masa nilitum kachisik ke dolo satame non nilitum ke tok tang bu tang te lang pot nilitum non chisik bom lo athe dak basic jon to development akinang so sot pini towar penang lo ta pen kapre community hall pe ta pen dolang da penan nilitum ke jong ponji ke hang don ye son do mena ke long tang satame pinang do lo ke nang so da hormu ke pinang long lo ta pen non ako ke long tu nang lang satame nilitum ke hang ponji tame pado pon po posi pini la so pherang ke laban organize lo se ko pusona sai se le bangso ke deng bani ke se ke bota Frangsi niri tum youth club la pen ku reception committee sorcho foundation day celebration president la pen secretary hai la pen dak sorcho kaching hon rong rat don pen media abitung tum han churupar pilo la bangso ajai mek long anak ko humbi thekapot lasi sorcho arong la bangso rong pining an bangke ningkan cricket home ki chok la bangso lira lon pen ki bi ponji la so pachi tonsi marathon sitame piningan bangke ningkan ki thom an ki pechok lo sila mag so marathon ki bi pon bangke chingsi bangke sorry chu angkang permanent sinil tum claim pon cholo apen puthor nili tum ingdeng hini ingdeng ki claim pon thon bangke all carbing lo on si la bangso chi thang pon lo mande claim pon lo apen non piningan bangke ingdeng ki thom mande ningkan thoman ki chok lo la so long na ki chipate duni la bangke nil tum expectation bangke bang pharu hini asi bang pharu hini ang bang pen nili tum non nili tumalong phone nangkili lepen registration thanks ta medulo labang ang tan men sita do karbing ang long chot kali ang tan assam ang kang penan paranta medu Arunachal Pradesh la pen ako Uttar Pradesh la sonsi Guwahati Dibrugarh Silchar la pen Jorhat la son pen penang an helowing tum ta me labang so ajai mek long na chipate dunji abang fu la pen abang phidu iko lapen labang so ajai mek ket ada porfai trok pensi nil tum pang cheng ponji lapen Sukhanjan main road pensi nil tum pang cheng po di furut kilometer inkoresi an lo nasi labang so ajai mek pang pu ponji pha nil tum kachu pha pondo lake 108 Bukajan LA MLA ake hai Dr. Numol Mumin Phanselang Phan Plek obji phansi nil tum chu hang pondo lapen alangli samenji tongman po pusi lamchang chipi dunlo lapen labang so ajai mek deng pon lage sorcho youth club ake hai Dilip Teron lapen Raju Ingleng alang limsi neja pon lin lo lapen mesen met pu pusi labang so ajai mek phan nil tum arnam he jime chu hang lo lapen pinning foundation day ki claim ke dam ki mesen ji phan nil tum youth club ahin bestame reception committee tum phan lapen rong group ki mesen ji phan mesen met pen ingsamjin pen ki chunji phan nil tum pensame arnam he jime hang pilo telan nong e bang so son first second third nong e bangke chingsi nong e la bangke pinsu ta nilitum ki thik pondo la pen sorlo tum handa ki thik pondo nasi category manda age limit bawe la sorlo tum hansita me ki chingsi nong e bangke suri ke la pen adun thu bangke suri troxy la pen ingdeng thom mande third la bang song deng bang suri pho la pen anbar bangke nilitum bang kep ki thik pondo la ke suri cc la song si thik pondo so pinso la pen sorlo tum handa tachol
HPCF asong atumpen perangke Amerikang ni. Matijong ni pai krehini surihini ra ingkoi rapho arni kangsam por pai pli apor pokajan soil IB asai hemalong HPCF asong atumpen perangke Amerikang ni pon. Labangso perangke Amerikang ni pon along Laichan Ingling, Philip Teron, Dipen Sangma, Pepiga H Rengma, Dhiraj Dipusa atum Chitongdun. Kivangji matijong ni paikre pho surihini ra engko ra pho arni Ingdengkep Hill People Cultural Forum mahangke thek arni mesen ingsamjin pen kipachun pon thek chi aphan hirjumi nang kipidon chi aphan choning ripon. Lapen Ingdengkep Hill People Cultural Forum mahangke thek arni Katalon pon chiatim laki Bokajan SA ke pathu aklam along posi pathik pon. Labangso Hill People Cultural Forum mahangke thek arni suri ke thom pen suri pho sose bang phiatum chetong dunji posi tiri kamame amei phu Pepiga H Rengma MAC ahin pen birta nang pachini dun. Bokajan hanjang langso pen Bisnu Lekthi Rankilo Birta. 10 Foundation Day of Hill People Cultural Forum Reception Committee মই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আপোনালোকক প্ৰেছ ক্লাবসকলক মই নমস্কাৰ আৰু আদৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামৰ চেয়াৰমেন লগতে বৰ্ড চেয়াৰমেন শ্ৰী লাইচেন ইংলেং দেৱ, লগতে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল HPCF শ্ৰী ধীৰাজ ডিপুচা ডাঙৰীয়া, ৰিচেপশ্যন কমিটি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ কুমুদ মিঠি ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ফিলিপ টেৰন ডাঙৰীয়া, তেখেত হৈছে অনাৰেবল বৰ্ড চেয়াৰমেন কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল, লগতে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া গাৰো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আমাৰ শ্ৰী দীপেন চাংমা ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট থমছন ৰম্পি ডাঙৰীয়া, ৰেংমা নাগা কালচাৰেল ছ'চাইটি ডিফুজন প্ৰেচিডেণ্ট ডানিয়েল ৰেংমা ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ KSA আছিল, লগতে আকচু প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰী সুৰজ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া, লগতে আকচু কৰ্মকাৰীসকল আছে। আমি সকলো হৈ পেলাই আপোনালোকক কাৰ্ডম নমস্কাৰ জুঠাই কিবাই আৰু সেৱা কাদাচন জনাইছোঁ। আমি খুব সৌভাগ্য যে এবাৰ 10 ফাউণ্ডেশ্যন ডে অফ হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামটো আমি বোকাজান আমি বোকাজান কনষ্টিটুৱেঞ্চি BSA গ্ৰাউণ্ড বোকাজান আমি তাত আয়োজন কৰিবলৈ আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ। আৰু লগতে এই প্ৰগ্ৰামত আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ HPCF পৰিয়াল বুলি ক'লে মানে আমাৰ 27টা জাতীয় জনগোষ্ঠী আছে। গোটেই কাৰ্বি আংলঙত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে আমাৰ লগতে যোগদান দিব। আমাৰ HPCF ফেমিলি বুলি ক'লে মানে কাৰ্বি, ডিমাচা, ৰেংমা নাগা, কুকি, তিৱা, গাৰো, বড়ো, খাচী, মান্দাই স্পিকিং, মাৰ, আহোম, আছামিজ, মেচ কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, মিজো, চাকমা, চাকাচেপ, লগতে টি ট্ৰাইব, গোৰ্খা, আদিবাসী, মেইটেই, বেংগলী, ভোজপুৰী, মাৰোৱাৰী, শিখ সমাজ, উৰিয়া আৰু সান্থাল 27টা জাতীয় জনগোষ্ঠী আছে। এই হৈছে আমাৰ হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম। এই দিনাখন আমি পাতি আহিছোঁ 2015ৰ পৰা ডে অফ ব্ৰাদাৰহুড, যে আমাৰ মাজত পিচ এণ্ড ইউনিটি লাগে বুলি পেলাই আমি ডে অফ ব্ৰাদাৰহুড আমি পালন কৰি আহিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে এইবাৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ অনাৰেবল CEM ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংদেৱ তেখেতে আমাৰ চিফ গেষ্ট হ'ব বুলি পেলাই তেখেতে আমাক কনচেণ্ট দিয়া হৈছে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওঁতে প্ৰথমতে আমি 3000 এষ্টিমেট কৰিছিলোঁ গেডাৰিংটো, তাৰপিছতে আকৌ 5000 গেডাৰিং এষ্টিমেট হৈছে। এতিয়া আমি যোনটো নেকি ৰিভিউ মিটিং হৈছোঁ, ৰিচেপশ্যন কমিটি ৰিভিউ মিটিং, তাত জনা গৈছে যে 10,000 প্লাছ আমাৰ গেডাৰিং হ'ব। ইভেণ্টছ কেইটা আমি কৈ দিছোঁ সেইদিনাখন কি হ'ব। ফ্লেগ হোষ্টিং আমি 9টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। আমাৰ ডেলিগেটছসকলে বিভিন্ন দূৰ দূৰ জেগাৰ পৰা আহিব, তেখেতসকলে চব 9টা বাজি আহি পাব। 10টা বজাৰ লগে লগে আমাৰ ইউনিটি এণ্ড পিচ বাইক ৰেলী আমাৰ হ'ব, আৰু সেই বাইক ৰেলীটোতে আমাক যোগদান দিব নিয়েৰলি এৰাউণ্ড 700 বাইকাৰ্ছ। আৰু লগতে আমাক এই কাৰ্যকাৰীখন দেখি পেলাই ইয়াত ওচৰে পাজৰে বোকাজান অঞ্চলৰ অটো ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েশ্যনসকলে 400কৈও ওপৰত অটো আমাৰ লগত যোগদান দিব বুলি কৈছে আমাৰ ৰেলীত। সেইটো কাৰণে আমি এইবোৰ বাট চাই আছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আকৌ আমাৰ ইভেণ্ট থাকিব, যে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল শ্ব' এটা থাকিব। এইটো হ'ব কম্পিটিশ্যন থাকিব, মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ HPCF 2025। এইটো থাকিব আমাৰ মাজতে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা এজন আৰু এজনী আমাক লিষ্টখন দিয়া হৈছে, তাতে আমি চিলেক্ট কৰা হ'ব এই কম্পিটিশ্যনত মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ HPCF 2025। আৰু লগতে লাষ্টত হ'ব আমাৰ
এথনিক কিউজিন আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ যোনটো নেকি আমাৰ খাদ্যবোৰ স্পেচিয়েল খাদ্যবোৰ আছে এইবোৰ আমি ডিসপ্লে কৰা হ'ব ইউনিটি ডেন্স আমাৰ মাজতে থাকিব বিকজ আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জাতিসকলৰ ডেন্স বিভিন্ন ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ্ছ এইবোৰ ডেন্সবোৰ থাকে ডিফাৰেণ্ট থাকে কিন্তু আমি ইউনিটি ডেন্স কৰি পেলাই প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমি দুজনীকৈ আমি গোটাই পেলাই আমি আমাৰ এই ইউনিটি ডেন্সখন আমি ডেন্সটো কৰা হ'ব আৰু lastly but not the least এই ডে অফ ব্ৰাদাৰহুড আৰু লগতে হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম হৈ পেলাই আমি আমাৰ CM ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই দিনাখন কিয়নো বুলি ক'লে মানে আজি বহুত বছৰৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ সংঘাত হৈ থাকিব পাৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে কিন্তু আজি আমাৰ CM ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম মোহন ডাঙৰীয়া সকলোকে লৈ পেলাই আহুৰি লৈ পেলাই আমাক বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টবোৰ দিছে ৰিচেণ্টলি আমাৰ CM ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলক মাতি পেলাই অৰ্গেনাইজেশ্যন সকলক মাতি পেলাই পাৰ্টিকুলাৰলি এটা ট্ৰাইবক কথা পাতি পেলাই বহুতৰ সলিউশ্যন দিবলৈ তেখেতে ৰেডি হৈছে আৰু ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হৈছে সেইটোৰ বাবে আমি তেখেতক এই দিনাখন পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ CM ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম মোহন ডাঙৰীয়া আৰু লগতে টিম কাৰ্বি আংলংসকলক ধন্যবাদ দিবলৈ আমি সেই দিনটো আমি আয়োজন কৰা হৈছে ধন্যবাদ Thank you. Tang te pini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang thru